Ndukusima tata bw'embabazi zawe, ndukusima bw'ekiro kya hati, ndukusima bw'omwoyo arukwera. Omwoyo arukwera ndukusima bw'ekiro kya hati. Ndukusima omukonyezi waitu, ndukusima mwebembezi waitu, iwanya kutwegesa ebikwata omwiguru, ebikwata haiguru, ebikwata wali Yesu, ebikwata wali hali tata. Ndukusima omwegesa omurungi, ndukusima omwebembezi omurungi omwoyo arukwera. Ndukusima omwoyo w'amagezi, ndukusima omwoyo w'okwetegereza, ndukusimi omwoyo w'okuhabura, ndukusimi omwoyo w'amaani, ndukusimi omwoyo w'okumanya, ndukusima habwokuba n'otusobozesa kutiina Ruhanga. Onyumizibwa omwoyo arukwera ndukusima bw'ekiro kyati. Ndusaba omwibali ya Yesu otwegesa okutiina Ruhanga, otwegesa okwira haihi hamu na Kristo, otwegesa okutunga enjara y'okuhikira. Mwoyo arukwera ekiro kyati, twegese okutunga enjara y'okuhikira, twegese okutunga enjara y'okugonza kukora ebya Kristo agonza. Twegese omwoyo arukwera kusemeza Yesu Kristo, twegese omwoyo arukwera kusemeza tata omwiguru, twegese mwoyo arukwera kusoma ekigambo kya Ruhanga nokyahura mu mitima yaitu nukwo tuleme kusiisa. Dawudi akagamba ekigambo kyawe nkyahwire mu mutima gwange nukwo ndeme kusiisa. Ndusaba omwoyo arukwera otusobozese kwahura ekigambo kya Ruhanga mu mitima yaitu nukwo tuleme kusiisa. Okwoheba okuraija tuemera mu maani nka Yesu Kristo, ositani obyamwoheze mu irungu baitu yayemera ekigambo kya Ruhanga yamusingura. Tusobozese okusingura sitani ayo omwoyo arukwera. Tusobozese okwemera musingi gw'ekigambo kya Ruhanga mu bumanzi ayo omwoyo arukwera. Ijo mbomezi bwaitu ekiro kyati mwoyo arukwera. Twijule nk'okusandara kw'amaizi, twijule nk'enjura enyingi. Gwaha bomezi bwaitu ekiro kyati omwibali ya Yesu. Leka omuro gwawe gwoche buli kimu ekitali ky'obwa Ruhanga ekinyakuli omulitwe. Tukonyere mwoyo arukwera Mukama tukwetaga. Tukonyere mwoyo arukwera Mukama kukora ebya Mukama gonza. Ayo mwoyo arukwera ekiro kyati. Chabuli njegere zone zo munyanzi gwakozeseze kusiba obwongo bwaitu kutulemesa kumanya ebya Ruhanga gonza tukole. Ayo mwoyo arukwera. Chabuli njegere zone zo munyanzi gwakozeseze kusiba obwomezi bwaitu kulema genda maiso nambere Mukama tutegekire genda. Omwoyo arukwera Mukama tukwetaga ekiro kyati. Ntwetaga amani gawe. Obuturasome ekigambo kyawe tusukure ekigambo kyawe Mukama. Tuhe enjara y'okumanya Kristo. Tuhe enjara y'okusoma ekigambo kya Ruhanga. Tuhe enjara y'okworobera Kristo. Tuhe enjara y'okworobera tata. Omwoyo arukwera tusobozese okukora ebyogonza. Omwoyo arukwera tusobozese ekiro kyati. Tutwale mu maiso. Tuha amani agokusaba. Tuha amani agokusiba. Tuha amani agokusoma ekigambo kyawe. Tuha amani agokwetegereza ebyo ebihandikirwa mu kigambo kya Mukama. Tuha amani agokusingula ensi. Tuha amani agokusingula ekibi. Tuha amani agokusingula omubiri. Tuha amani agokusingula sitani. Omwoyo arukwera ntukusima habwokuba nk'okubasobozesa Yesu kusingula ensi, neito noja kutusobozesa ayo omwoyo. Nk'okubasobozesa abakwenda kukora eby'amaani n'ebyobumanzi, neito notusobozesa omwibali ya Yesu. Nk'okubakozeseza abakwenda n'abatumwa ba Kristo kukora eby'amahane ebingi, neito omwoyo arukwera notusobozesa notuha amagita, notuha amaani, notuha okumanya. Turakola eby'amahano ebya Kristo Yesu yaturagira okukora omwibali ya Yesu. Turasabira abarwaire bakira omwibali ya Yesu. Turahumbura abafa omwibali ya Yesu. Turatebeza enjiri n'obumanzi omwibali ya Yesu. Ntukusima ayi mwoyo arukwera habwokuba notusobozesa kuhindura abaingi kubagara mu kuhikira, kubayiha mu kubura. Webala omwoyo arukwera Mukama. Webala abokutoa omuhimbo ekiro kyati. Webala abokutoa okumanya. Webala abokutoa amagezi. Webala abokutoa okwetegereza. Webala abokutoa embabazi kutiina Ruhanga. Onyumizibwe ekiro kyati omwoyo arukwera mu mitima yaitu. Webala ab'omuro gwawe kwakira ab'omezi bwaitu.
webalaba orukomera rwawe rw'omurro oyo rurweteereza obwomeezi bwaitu onyumizibwa Mukama ntukusiima kuraba mu ibali ya Yesu Kristo Mukama waitu. Amina.